ia umileola engangana pele maoni se ia o leo hoti no fo oe ai toi fo ia tali le lagi se tali o oe una tai o umana o ai ta ua fai tatalo ranita ea o oe ola umana mea mana o ngau le loto o oe hani le itoe la fe ea ti fai oe mao uainga me amautu ta o fili-filinga awala baule oa o le lalele o ta o fulinga
te langi lene bese malo ufia fia tele mala uloto fa afetai lava ilene mafutana imea uma ua tofaya ole asetali ole tomo fainga Faamangalo sa sala Faamalo faafetai Faafetai Oh ea ua mga tumayai Ea laila nei faafetai So alofa sa samai O lava lava o mea e ai O le moena sa o moai O supe e tele ma mea e tele O la tuna mafuai Fitaruli be out on my final time o taimina ete yo haina tangata be moni alona lofa e tu matali I hotina na te fatua ona ole alofa ma te fatu o ilunga Samai lava lava mea e ai o le moena sa o moai o tupe tele ma mea e tele o le atuna mafuai fina bea lava awale fa abai bai fa amalu losi Alofa Samoa, wau le nei o kasu ti alu, a wale sui ale ngila o le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Lua sulima minuta ona tāre o le tula fitu. Kia wane ngalo le wina muli o tātou tala I pena paponga I le so.
ele tautua mai au tanga mai tipi au tanga mai pe antane tulai fitu sta venga ngole wala mar silfia tire marota tunu ya le na labo wa silfia marota tunu tai me tu tau lai foi fe au mga venga ya pe labo tano no ya ole awani fata mala tato lungo le ala pe tau mpaya tuane Radio Samoa e pa ilo atu tulanga lo yai lei tu mai tu ya tartono o lo fa auto le lei ma tala lungo le wala tau no umania fai asi mama pamba traffic ma line to le lau papa ya le lama tanga ma lama pekeno het anga I one wa road ole mo kwa poloka sa anga sa wa ilano I le lau papa I North Shore so inga mai fo I pay sport anga I tuota takapuna Milford anga I Glenfield Road ya mo kwa slow wa traffic pe ma ni so tai North Harbour ya basile malai la ka pi fo le sorry ora mo kwa makau ki ole io ai le la bolon sai a wa tom fai fo le fai si a wala te pambina yo ai te ua pai nei lungo le wala ole on sai la vai tau no manumia ma tana lungo le wala a pe tanga ia tu ina mai helpani anga I Hobsonville yo longo vinga wa te wa elu anga au kilani sipo papa tu nga I penua pai ia ona matua ma mafa le traffic anga ia tu I lunga I Lincoln Road ia kulia kuloa Henderson molanga atu loa I New Lane ia mesfo yo lo mana ia lunga I Clendine roundabout pa solo aku pasi ia Waikomete Cemetery ia o umasi singole aso halwa oi kampa ia saunga le moatu le wala ia o slow wale traffic anga I New Lane ala ko ile Evandale Spider ia ala ko I Waterview Street anga I Point Chevalier ia longo winga wa kulia ku ka ulanga ala ko lo ina Great Lane Great North Road ia nga tu taulanga ia le lava le fai malie ia nga tu New North Road slow le traffic nga Stoddard Road mo lo ngai Mayoro Road ia ole moto wa nga I Mangrove Bridge nga I airport ia pa ko fast for ia se menga taulanga Simon Street nga I kai papas Manuka Road ia New Market la ko kwa poloka fa solo a ko ia le lava lo sai pa auto le tau no le moto mla Manuka Road all the way to Queenstown o nenga kwa slow wala traffic pai po changa I my Church Street de kuriaku Penrose Road ya pia lava changa ya me kasi apa po changa I my Ellerslie Highway Mount Wellington Highway ya report kasi yo pe yango pa ko lo on sai pai ma die ma tala lunga wala sa ngole mu ta wole na to nuia Green Lane roundabout lunga motorway yang I ya mato ole na pai mali mai mali sing malo follow the leader e o mai motam law ko pasi fo mai ta pasi mai man ko le fa sa law ko ile tau tu ale Radio Samoa su lima e va tolu amo anga tu man rewa ia mana ia ingai South Mall ngai flow ale traffic towards Takanini Papakura Pukekoe ia o pai mali la banga le tau tai o tau sa ia fa tonu ina motam lawa ilo nanga le lei malona lofa o sta venga nai lunga la wala traffic reports mo ne fu api ina ua to rai marta to tai mi lua su lua minute tane le to lai fitu o ngalo tane to lai fitu o le au nyato muri tanto tala pen pa ponga le so ile tau to mai au tanga be tipi au tanga mai ya pa anga solo pa ale o tato por clam se pa fo si tai me ole ne fu api ole mio ole na los por minuto en tale le to la fitu o pola stoffi pat fitu nga vengo le nei aso so fa me lo ono ya le nga pa lo pa ta lo fa to ale a toro ta to no na yo tamana yo tina mai se lava to asin sina ta lo fa lava ma lo pare le aso ma lo fa ta to ta pa ilungo pe nga no e ile to tua fa a wo le Radio Samoa so lima eva tolu a mota lo fa lava Patalopa pa au tala leo lo fatuna pa lia so stapo au te rone. Ma se lamo to vino tau sino le vai or so foni nganga mo I malon mano. Patalopa tu ta lofa lama. Ele panga rino patalopa ya tuno e ma jarton. Ya le lama tau pati mai le au mo le po lungo le apia po linga lungo le YouTube. Pa tai lo to lango mai ya tuno e ma. Ele tau tua pa o le Radio Samoa so lima eva tolu amo tau tua mo e fitu aso le vai aso luas for fa e tu la ta lofa
ta lo fa lava fa ta lo pa so se mo ta nga se mo ta malo pa to to lian maru le tulu nga se o tino alo fa te le atu matatano mo to pa malo longa lo ta to tua ya pa ya tu pa ya ne pa ifo mo ta to mano si ta to te nga mo ye malon pe ngalo foro pa ta lo pa ya la to tu li pa salanga so sto le pe ngofi te la ngona to muso la nga pa ye foi mai na ele mata ngo fio lo langi mau so fu ole na ta to wo ile li pa le ala ta to te mo ile ola pa ye lon fin nga wala au mai te wat ia au ona wala au lona matai ya fa peon fa langal wala au mai ki de sala mo lungo to nga mau poro pa ta lo pa to la to ta to no ya pa so ngal ne fia nga leile li ia lon file mo to na la to lungo le wala ele se pa to no ia nei se mea na e sa i e fua na on tu o lano a le Italia lopa Italia na me tso i fua mo lai a le poutuanga le Radio Samoa o le whaonga ina telefoni ke leo salan ke fia kai kolu se na wolo ke leo ngā kopera mau e kausia lau pana ya nei lama le whautauta i lungo ala o le whaonga ina telefoni ya ta wana le mole i pasia mo li au le tulia le sao le lopo aina sao le kamakau maranga male ya le lava tanga i maramlama i lungo ala saonga le mu ya anu loa te lo whailo lungo la wala le se si lungo tu la fono ioi ai whautauta le tausi tu la fono o moi so malia ya sa uma te anu moro fia te o lo mota e paki ka oko pe po ma vi le tua wa e malo fai vo so ngakari ole na ole amotai ma le amota to yaso na i momo se o kari o foi mai ya manor ka bori kari isa wale ko el ponga yu fikas ya la kuro saka mai maka ua ya esa mielo mang mano e alanga ko malo va tan malo le tno man via pa songa malo ta so sina leo ma son tu atina ya no salia pa tai tele la ma tai mo pa mianga tina tai le manatu mai e ono pa ta va lo ma puta mai Island Bay la mo Wellington ya pa ta lo fa fo ya play opu alem ya malo la ba va por mole de holar ka ko 1593 ko kikia ko marko o lai fa o ngale apio falling on YouTube e fa ngale Facebook page le Radio Samoa apio falling ngai no mo ko ya tau tua le Radio Samoa fa mole al 1593 le ola ya se kai mero ko kikia umar po ko kikia umanga bali ka dungor kum ya male nganga fa alo yang ko fo ya le back to no mo nga ko post time o luma male ngang fa alo la to o le vala o le pelikio ya sa ya ai lo pa to play up alem fa nga male YouTube nga ya le Radio Samoa mo Facebook page si le fa te tele la ba liko yese tu solo caro fa o me per tu man no fal ya lo fa tu liko yese tu solo man per tu man no falo ya man via por fa nga ne fia lo fa te atu mai la to o malama yo ai le lava se mai ta siva fa si manu le Ua
Petate musa musa miataulia ya kotuluma. Faifo ise swinga ua Samoa la ala a ole fina o masaili tuli tuli ole sini. Faima pa amoe moe ile ali i. Etele fainga ta telefo iyo kuwa puanga. Ai a etu lava tu uile atuale anganga. Fina o ya malo awa oseluma na ifaile loto mawalalo mawaleo no sai. Bailo lima, sole sole se soy. Bailo lima, se mata sole que bahia. Se ita o tu si fua.
timu Oloi mata malingi moe Kaluna e aluese Since you left Lo ufatu wata Broken, my heart is broken, yeah Rain falls steady but the pain fall harder Every step feel colder since you went farther Island breeze can't cool this fire inside Wata elo ufatu nowhere to hide I'll sell low fire for my no love or what a surprise Ilo une vai you know it there you know upele uamo watuma au gone she's gone from me now I'm pacing floors like old school soul baseline heavy but I lost control your shadow still sitting in my room like the rain outside singing doom mata malingi mo ohe o ole favava uae sole sola mavelo ufatu etu una oa etele topo ima uwa malepele tafama broken promise in the midnight air only thunder answering prayer watimu Oloi mata malingi mo oe o ole favava Maligi loi mata mo oe lo ua Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangungana fitu aso le vai aso. Rua mirute o na tāra le tulai fitu, o minam tātou tāna e pēn pāponga i le so, o minam muli le so, te tono lo manuia lama le mano le atino, o mapo atu i maonta malawa, ma lo le pale nei aso, e maso le tāpo ina i tu asinsina le ato le atino, au pai ngāri menga te tō, pia le tua, whamalo, whaptai le, fai talo manu ai fai vo tama whanau sa molo ngā nunui lei tū ma lei tū o ke rope a mespo nea tunu wha ma lo wha tai manu ia lau whaasonga nea whia whatalo bātu le whia ngā au pepe pili ane man whatua ia salama sina man no whalo a tai ta maa whats mai bāna swafa tai mo wha mnianga manu ia po i le a whiapi tala bātu po ia bauliko iese tu solo mai hainga a lor ma puta mai sina leo ma sion tu atu nā lo whatele atu lo eva mai Island Bay i lau mua Wellingtone pera poi tua ya Teresa ene masiona tua ati na papai Teresa ene ya lia poi ta po inga sio tua ati na lo lava le maputa mai ya wale ngata ilea o ai foi papo wina tan yelu mai ainga ya o lo o maputa mai
nai o tara Julius Lofi ia ma le ai ngalo pe na ma puta ma ne fi ia pa ma no fa tai ta ton na le tu la e fitu smaila pa ponga sa mo to e na tu muli tanto tala e pe pa ponga i le Usi mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te toe whaatalofu e lo tātou o tino o tātou whelo ai fo i le nei aso, ia wafo i le ngā ruenga taunongolongo tala mai Samoa, usi mai ala u whaafonga. O le miliona lona tolu na wha safua, i fono whaavaia i tū malo palo te limas fultasi le tausanga ua mawae, a o lumana i aile palo te tele ia au kuso le tausanga lua o lua lima. E o mai le teime nei, o lo tuli pea li poti o le whaonga ina o le fitu se la wafe o lea miliona. Mo wa wha iloa le te tai o le malo le fionga i le pāne mia, susunga la audia le mali atoa le ua tea polate wafosi. O le mafua anga leo le tuai wha matu watu, o le tolu se la wafe tā la o lo tutoe a toa i le miliona, a ia fono wha vae. E mafua le tuai tu ina atu e tai fono sa ia i mua o komiti o li poti. Ina ia tausisi ai inga o le wha ailoa pēna wha pēwhea. Ona wha o ngā tupe o le tufutufanga mua o le tasi le miliona lona tolu. Ina teimi le nofua inga le paia inga se furufitu a le pāne mene. Ma le ua whatonuina ka peneta i tu malone i fitu. Ina ia tu ina atu role mata upu i le loia sili. Mo le sue ina po le ale mafuanga wa tuai ai. Li poti muri le fitu se la ua fe o le miliona lona tolu. Tu malona i fitu. O le ua poloka ai i le taitolu se la ufa mamulu. A taitai fono fau o le fia whangai oi. Pei tai ele o mai ala tu li poti tonu e o mai lava i leso o lo tuli pea. Ma o manatu al ka peneta ele a vea le tolo fia o le mai o li poti i te tonu. E poloka ai le taitolu se la ua tauna ave i tu malo ia. O le ua iei la tu te fono fau. I fasoloa la tu ngalbenga. Ma u fasea tu neni ta upu le tonu le loia siri mo le whangaingo ina po aisi tu langa mo mia. E mawhai ai ona tu ina maili poti nei. Ia e whanga solo i rumata o rumanga o le whawawina o le tātou poloketi miliona. Se finangalo le fionga le pāle mia, sunga la audia le mali atua le uatea polate vaufosi, i le fono matu sitala i le solulu. O i tu malo lato fono whaavai o whaatua i pea li poti, o palau li tolu, o ala taua i sifo, nganga e maunga tasi, whale ata tolu, o a ana alofi tolu, a ana alofi lua, a le ipata i tūpā i lunga, ma le ipata i tūpā i lano. I le masino i ulai o le tausanga ua mawai na si iti ai le te tongi pito maua lalo, mo tangata whai ngā luenga tongi aso uma i Samoa, i la tau alo tautua i pisinisi ma au nanga tū maoti. O le ua wha iloa le te itai o le malo isi si tanga, e a matatu ia i ulai o le tausanga nei, se i o atu ia i ulai o le tausanga fōrua o lua fitu, ma le masino i ulai o le tausanga e lua afe lua vanu. E fast food sene le si tanga o le tutongi pito maua lalo le minimum wage, leo lo fata la valu fast sene nei le tu la. E o atu le aso mua i ulai o le tausanga nei, ua sii i le lima ta la luas full fast sene le tu la. O i ulai o le tausanga fōrua o lua fitu, e o atu i ai, ua lima ta la onos full lima sene le tu la le tutongi pito maua lalo. Ai o i ulai o le tausanga lua o lua vanu, e o atu i ai, ua si i le ono tā la lima sene i le tū la. O tala whi awea i solo i lunga o penga ta wha i langi, ma whisiringi ai pe ai se a ua tua iei o na maua wha amarianga tau tupe, ma i le tau i e se furu miliona tā la mō tangata uma, o le tū malo sa fata. Wa au mai ei se fina ngalo le suifa i pule o le tū malo, i lunga le upenga ta wha i langi o le fono wha vai a le tū malo palota. Ma ua wha ilo ai e le fionga tu ia pu a fua tongi le toa, o loo so longa le lei me uma. Ua wha ilo ai fo i le sui fai pule, e le tali i ma o, ai tali i lona i tu malo. O loo so longa le lei me uma le ngā luenga o whea ngai ma le malo i le whaia leo wheuta na inga, mo le wha matu i nātu o le tau i tupe, le ua wha ilo ai le fai pule, o loo tau wha mae a le sai nio nisi o maria ngā tangata o le tu malo, mo le tu ina i o se leni a lātou teu ngā tupe, i whale tupe ese le tano.
e ta iafe se lauta lai maua le tangata e totasi, mai le se furu miliona o le taui. E mafua le tau e pe o le silafia, o le manua o le malo ni usira o lo ngoto, i ngata i fale o sa fata. O le mta upu fo i le nei ua fai loa i e le pāle mia ua mai a fai le fai unga le kāpeneta, e pei ona i o ina i le tu ina atu atoa le se furu miliona o le tau i mai le malo ni usira, mo sa fata. O lo ieri tel tonunga i le o toe mamao, a e tau au e tangata o le tu malo se le ni o le taui, i a lato te unga tupe. E lua au au nanga le malo ua whidiwhidia o la wha uru lunga fau, po o ofisa sili e pe o na wha maoni e le kāpeneta le nei vā yaso, o le wha uru lunga fau leo le mtanga luenga o le tiute, wha pe le wha uru lunga fau, mo le pūlenga o le suawai. O le fionga ia leota nā mula uru mauala i vau, o le pule fau leo le pūlenga o le suawai. Ma o ia le tama i ta ilo na lua ua tau veina lea to finga, i to tonu o lea au nanga le malo o lo iei le vai o le suawai tau mafa, ma isi tau tua e feso ta i tiute tau ave o lea pūlenga. O sui tūlanga le fionga leota nā mula uru mauala i vau, i le sa avea ma wha uru lunga le pūlenga o le suawai na wha mawai, ona o fuafuanga tau ilo na ainga, le fionga fui mono Dominic Swonga. O le mtanga luenga o le tiute, ua whiriwhiria e vea maona o fisa siri fau, o le pulenga le fionga ia muripola le malu teo filo. O sui tūlanga i le fionga ia whanoti tala i tupu li a tefu, sa tau veina lea tuwhinga a o tuu whaatasia, le vaenga o tupe maua ma le tiute, peitai o le ua vae lua ma ua ese le mtanga luenga o tupe maua, ese le mtanga luenga o le tiute. O stasi o whiriwhiringa ua whae loa le fionga le pāle mia le whono masani ma le autu stala le nei vā yaso. O le toi tō fio le tamai tai, le fionga ia tuitonga Christina Angela te o faitele. Le urua i whiriwhiria le malo le tausanga lua afe lua tolu, e a vea ma wha urulunga o le ofisa o tausi maa vaenga. Mai te tolu tausanga le umi o teimi ngā lulue o wha urulunga uma o nanga le malo. Ia i inga wha le tū la fono o ngā luenga wha kona karate. Manuia rena yaso, soifua. Pui pui lo a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai wono li mau tausanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo i singa se tau mānawa. E ma whai o na whai a fua lau tui ar fulu, tanga ia nei le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na i lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Nau toi paponga manu le suru le mina tu muli tato jana pe on paponga ile so anga leileli moni lo to so forma to wala le so ata yao toi paponga spa ponga tala mai si o tato no o Samoa so venga jana tau o lo pe na ngi mari sabili sau te sipo awa nisi vaenga o kilani le so ana suru mata o pere la so fitu le maulungo le ma ponpana o yai Malona malu ele poe fitu lona maolalo wa manuluga o so venga mo ta ya ola so faraile winga po na tau suru mata ngo fiere na pe me tu ma po la wa su van le bela pa mo wina mo ta fitu fo lona manulu le po o winga po na tau elin mai ile aso tona mata ngo fiere suru la sulu banu po le bela pa mawina atu la sa ia pa pena po wingo tau ya le mai lo va ia tu su fit po le bela pa mawina ile sa mon manu po fitu lona maulalo twainga nga tai pale mo la tu ta pena iai mana ia le tau le so nga tai pale pena po ia tai ala spraile o atu le astonai
na sa song fo fa le tonu tau ya le lama ta pena meu e sirfia nei lama pui pui ya lo le tong ptia po tonga le water safety ni sila maritime ni sila tanga venga le ACC lo su loro minute le lima le va na lanso le tai akilani to e sua le tai ile se furu minute te le lima le piafio le so o le tai sua i o neanga ma atu ono minute te ele manu tai le lan so le tai i o neanga to sua le tai le losu 5 minute le iva i le po ana nei o le tai sua i manu kau losu 5 minute te ele fitu le tai le la so le tai i manu kau to sua le tai i le 10 minute te ele manu po ana nei ma le tai sua i Morowai losu 5 minute te ele fitu tai le la so le tai i Morowai ona to sua le tai su 5 minute le manu e le po ana nei patalo pe si tato no e pele o to pinalo mo tato lonto ya me se o la le to so fu ai mo la e tato patalo patu le to tu ale radio Samoa ya tatonu ya na mo le la ma tasi ono tesi ma tasi fa mo lo fa ponga ma le tonu o ma no fo lau o lo pa to no ma na ia tau si o tato to no o sa mo le bela pa mo ina mai lu su rival ma lungo lo yai ya mo ma nu le fia fi lu su lima a lo matango per su lo lalo awan svang o le tro o svang o le nai ap no fa to la ma lo pa penan fa mal ma mai ya ele o pa u se timu a lo awa pa so lo to pe nganu e fa pua e fat se va ngale nai ap no fe o mai a pani ia se venga wai kato roto rua tau porta naki manotu matango fire tau se venga por nai be plenty king country kisport mox spell la mo Wellingtoni ia o lo mafati munga la mo Wellingtoni o lo awa pa so la toa o se venga por nai were up on Palmerston North Navy amazing tau langa manisi vai ngau tu o se pa ia klai sete ia mo pito ilalo South Island o lo pa ula ni timu ai lo mafa lo awa o manu lua ma ko no ngai te awal pole ngau saul kuseida awal pole o sa venga na tana tau mar tana tai bang si o tato no sa mo mana tu la salo tato no pele o to finalo mo tato loto tato pe no I pe tar sanga ya me se ni si vai ngau tu oi a war silfia ya por clame pa nga solo o tato nga ia foi ile pa ungole ne foi vai aso mala nga pa lolo ina ua tu lai mar tato tai me o le ua spultoro minute ua te aile tu lai fitu le tautua le radio Samoa su lima iwa tolu a mausi mai lapa ponga le tato por klame o le alanga upu. E o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Aua ne I mōlia I le tai o. E masani pe o ina sua tutu I le tai, ona a avea lea e le ngalu o amu o neone, ia fatasi mai a o le muli vai I tutonu vai tafe ma vai toa. O le malo losi tele o nei o onga o le tai, e lo fi ai vai mangalo, a o la ina toe foi pe tafe ese le suasami. O na tupu ai lea o le whaleve lave I asami. Ua le ai se suasami o ona sa o lai. Ai ua na o le vai mangalo. O na amantalo lea o na tafiti ma pa ulia ne ia. I le fia maua o le suasami. O I ala nei e winga I ai le upu ua mōlia I le taio. O upu e fau ai ina ia tau mamao ma mea e tupu ai le whaalumaina po o masenga. Ia tautua nali I mautou le tupulanga. A watou te ola I tā I ngā isi tangataleanga.
Ne I molia o tau I le tai o. Awa a tupu mai ni pefea, tau te toe tawhiti ane, ua pā ulia I puapuanga. O le tamaititi usitai lawa ia, e na te maua whaamanuianga ma mea lelei. Aua ne I molia I le tai o. Manuia lau whaasonga le na yasu. So no ori nei no roto ia e so se po mare le kane sia pa po tonga ke sana Samoa yo anga o vai lima tanto bibi ai pe pa manu e le au no tanto tu i me sili sa unio to so I fu le nei aso tau si mai tono moto malawa pe lava sa talo la ia maro tanto tunu le uru papo ma le uru fale tono moto malawa pe lava tanto nga lue ai ori tia me o mo le matanga o fie ma fa ma oni o tato tua po I lama vi inga ia te ia wa no me matau ona vi inga ia so uma los por minuto o tele tu la fitu o ngalo a por fitu tala tato leina todo fitu tasi lima I matoro no mera
au ni ngalo tātou emaili on the air at radiosamoa.co.nz, Facebook page, malunga le YouTube channel, mawale, whamanoa, paso fuan maro tātou tunu, Baba aipo e nei tātou whāsi, silanga i pio anga marana whanga, wha tonga e kare se manu, ia, tātou anga atu po lei, pesu senga, kese i pa aipo i staimale a fiafi, ia tātou mai e po ia tonu, lo manuia lava le malo si o tātou tunu, i lava na, ia po i tātou i whāno noanga, ono ni se pele i māptanga o mōtia, i le malanga al maliu, ia tātou no lo wha maisele a ngāanga o reni i tō soi fua mara tātou wona, ni se o pia ngai ma ngase, ma i ortino, ia e le psi ngia wha maoni e le alofo le li, bala awatu i lana wha malolongo lo pa iatu pa iane, maua le malosi tātou te au aunai mo ia maron pingalo. Toi wha manatu la tau lunga la wala, ia le lama saunga le mui mōta malawa o wha ngā ina telefoni, a leo ni wha lawe, ia mo fo le la, lua se lau e alu le sala, ta wha ngā telefoni, ta ua le rolu le mo, e wha manatu a, nao na wha manatu a maratu o lalo, ia e pule la marka maralo makua, lo fwe talia na mai tsoi fua maola i taito, ia e tātou te bawa ai lei, ia e maise me alofa le li e fua ine fua mo i tātou o le poto, ma fau tonu ai, sele ma naia, ia wha alami, ia o ise, o le naha, ia e maruia po i atu, wanga atu i mahoto malawa ni e fiapi, tau tai e sui o tau sa, ia o le solia tu la fono, lese se lunga tu la fono, au mause le ni ave le malo, ia ngai mo mia lava le manero e toro mahoto malawa, ia mese me o lo ngānu lue e kānesia, ia mo mia le manero so soani o tō au mo tātou lima, ngānu lue ai, ia mese o nai o tātou ainga, ai e wha mnuia le li, wha saunga le malo le tātou turu, nisi u tō tōre fi au ngānu venga, ma lore pane, ma lore ngānu lue, tete ai wha vai, ki ma lore ka manga wha roa ma pale, mo e pēha o hele kai, hawa le ke i lunga, e sere manga i omore wha marosi, sua mari e pe o ona, ore mo kua sumani, ore mo kua malase, ia, pati la, ia ma whaile loto ma vei le atua, pa aptai le atua lo manatu mai, ma mai lo tele no alo ne tai au le wha marosi mai teitu, a ore wha vai, ia wha no, ia na ua e, mawalo fia, ua e, manu malo wha marosi vi, ia le rei, nisi wanga atupo i ngā ruenga a mata o ne fiafi, ia, wha mwia le atua, au ngā ruenga ne fiafi anai musika, tātou ato e tala tātou leina, maise o tātou aso fua, o le nā, ia, kau malu le fiafi, kau malu lu, ia, parararo me mao,
some volleyball tonight. All right, chicky, chicky, chicky ball, chicky, chicky, chicky down. Here we go. What do you do? Another ever rock. What do you do? Another ever rock. What's in your mind? Another ever rock. What's in your mind? Let's smile and don't be shy. Let's smile, 'cause make me smile. Chicky, chicky.
pong Mario puni ala va la uso ma asoma 2 su todo minuto yo na tano le tuna malu no botana tanto laina mo so for mano tanto no tanto imeli apia po linga malungo le YouTube channel mo le no mala umai na wa no tanto laina malengang pa lolo na no tanto len morisi pas fu seconde si va vai tanto imeli apia polinga e malongo le YouTube channel ale lo pesse lo da pia Tadonu mai ai tanto aver fatto una fai ma pon pa leo polenga le radio Samoa ma tot famuniato a so for manortato no itamati na Osum tu pa fini se ala mai pana witi o to uman famuniato was so for de so yang lelo tato tua to fa popo nisi to sana stele so for ma online mana tua ya be pe tato e fai alone finngano Maria Teleo Tawas Saifua, happy birthday to you all. Si pong Maria Nseto Fale Moe. E a fe mai lo le alofa, ina o le aise me alofa. Au wano. Sa
tunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Seanga o ka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o kavar. A ole me Pico City. E ngā le lua li maka ladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta'awale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta'awale ma le telo isi au onanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Wala au lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta'awale po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. I feel lower so sad. Omega Ka, the unknowing Omega Ka, Sabaleta Umofie. Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Kebetis Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka. Malole Casey Omega Ka. Wa mawhai nei o na whaata wantu top up le Digicel i lunga o le upenga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo aise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaru atu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i o na e le stalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aise top up a le Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaru atu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Pai le tole mai su tasi minuto on talo le tula manu te tono maru li lo tapo inga Samoa. Ma po ti mo te mulao la singo le ni aso pa ma lo lava pa aptain nga luan manu le tato tono ni spe ua atu nga venga ne fiafi ya le lava pa ma losi poi le ni nga venga pa ma losi yo nga venga to ya mo te mulao ni se ka ni si o pe na nga lue tono ni tono mo to mai ma le taula io e papena lama te le fa moe a isi tanto te fa moe i le atua ai su lungo ngā lue te talo tātou mga venga ia leo te talo maka ngunu o ngā le whekawina i o lau te talo te nau atu io e papena lama tātou fa losi umare aso e fia fa vai umare aso mkwa e fa ngoa e koe maua mai Mesi o pasi siranga o tau nuu tātou ofisa. E le lamar paminatu aso i fōm whamanatu e la tau ua aulia le 5 sulvanu tau sanga ma le 5 suluiva tau sanga ngai lunga. E manatua o nae i tau sanga uma lava e lafo atu ari tātou te utusi na e whai e lau tesi na o le kānesa o le manawa tu lou. Io e nau e le o pōr si pia maro tātou tunu ai pa maoni e tari tonu e whai fia o pōr kalame i la tō 5 sulvanu tau sanga 5 suluiva haru anga i lunga. Ia o le nā. I le lama lo anga ia na i lore o le me te tū wai. Ia pa pēo le la e pōrau pongi sā. Moni o le tātou te wha moe le li. Tāno le li nang wha marolonga. Whai mga wenga tātou te ngai o iai. I la tō le nā o 5 suluvalu, 5 suluiva anga i lunga. Ia vai taimine, vai tāne o tau sanga. Nau o mou atu te utusi e whaingo fia, whaingo lau test ngā. Ia pai po o wha lua whesasi ai. Ia le lama ro wanga i sa o i o lau family doctor. Ia tala no e nurses ngai ai. Ia whaasino atu le whaingo le test. Whaingo fia. Ia umolonga mai leo se lepu ngā pēr pei te whai ai lo mota malolo. Ia ngā lo le drop se lepu ngā la tala tāni atu oi. Ia ngā whakalele ia kore vai yaso. Ia uka umare result. Ia io e malea ya le la per fatto wina tanto sai linga na fatumu ma fai la test lenga e le cane sono na e te mo lo fia na parolo
O ne ngaro sa lo minga le tusi o so ngā wat sema le lo minga le wao pilipili. Ma wai palu penga o Samoa sifo tutu ila manoa. O nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le mitapa yoi ala matai le whainga o whaala mlame pei o whai poiponga maliu. Leo si o singa o ainga psele pa ingo paolo si i pa loalo whaala ngingo e kāne sia. Ia, ma le tele o le ngana o whaala longa. Ma le tuo pizza spulta lana tau o le tātou tusi pa penga mo si pia tili Pittsburgh la na le ofisa lava le Radio Samoa tolu ono pa tolu Hope Avenue i Manukau City Mawai nisi o whaamtalanga pia pia tili tano la fonga pia le mata ofisa le o iwa luono luot silima iwa tolu no mera o iwa luono luot silima iwa tolu no mera ia petanga yane le shop Radio Samoa.co.nz ia faisa oka eo o tuai lo mau ta ya pa pe voi lai de o wono fo ko va au mai o iwa luono luot si mai vetoro numera ele io ma makki liva ma le ngang pa ro como ya leis tanto pa si langa suli umma o tuia sau sio maiata Samuela. Ele whaano alu tele ma le hapa tawai tāru sanga atuai le mamalu o ainga poto suli umma o tuia sau sio maiata Samuela. Ia maona tau ainga umma i tutonu o au kilani nei. O le hawhaia sa tau pelo inga mua whale ainga i le asa sulu o mnelu o ono i Manukau. Mo le talano ino le tātou wha moe a ioni lua o luono i Baisala. Wha mo le wha so taimale no mera oro tasi wha pitu i waiva tasi o. Oro tasi wha pitu i waiva tasi o. Ia mo no whanga e whai ai mo le silfia. Wha mtei tele sa inia le wha salunga. Le pionga e pui maono Luisa Baraha. Se puiva tu ia sau. Wha pia po ia Max Malama. E a mawhau muina lai loa mga pa lolo. Pio anga o popo e savai, no foia pale mua, pale wa ai ma pale seu. O tia maua lunga o na whapea leo upu, se ua le lingo le whangatia o pau le tua vao ma fu malu. Ua tangata loa le vao filifili, ea ma le asa ngata, o no mātou whātulou lea Samoa i au pa ia sau ngata. O le ale o iai sa mātou leo tulou tirun lama. Pāsino tonu le nei pāsisilanga i suri uma o alam tam whanau le whioanga o popo o i savai. O lo alalam pāpā au i au kilani nei. Ea maso se tasi e fia tongi sana maa. Ia ua lamar pā moe o le toe fausi aino le maru tāpu ale e paka sai tonu o lo tātou no. O le apaya pere o ingai o Tara Arts Center numera toris furu o i le ai o le as toris furu o melu o ono o le taimi mō le silfia o le tasi i le aoli pa ia le lima i le afiafi. E mana mia lo awe mai tātou soala o pule ea pa soa ai. Mana tua lima sfuru tā la ia le restala mana tua mai sau la fonga ia wale tau amatalina o le nei pā moe le ama ma le pā lor tele pā moe le auri atu le naso tau poina tātou whieilo iai i le loforo tātou matai pā matai sai nia le whalau tusi ma le lau le maftanga o alam tam whanau le whianga o pōpua i Samai. O leisi tātou wha sinsinanga o alam tam whanau le whianga o motai au kilani New Zealand. O le anta oto ia whahi o tailo loto pa ia mo manu Samoa. Ai o le nei pasi silanga e pasi tono i le maftanga alam tam whanau le whianga o motai i au kilani New Zealand nei. Tanu ai o lo o iaisem ta upu ta ua e fia mau ai so finangano ua taro atuailo o tau mamalu e fia moa stato filo inga wha mole no fuanga masani PIPC pāp toi toi maru spuru le maru lua waili rodi pāp toi toi la spuru no me la sto na inei i le tu la spuru lua i le awauli tāna soi fue le lofo le tua i lo to soi fua i le aso tā ua tele lo awa i mai pāp toi tele lau le maptanga o alam tam whanau le whianga o motaa
au kilani ni sila. O leisi tātou wha silsilanga mātua uma o le unite a le masina aia Sutton Park School. O le ata oto ia o pa ia mo mamanu Samoa ona o pa ia wa uma ona tofi. Ai whasi silatu i le awa tele ma le whanoalo e tawai. O le apai o le tātou urua i whontanga o le nei kuata i le asolulu, le asutolu o me lua oru ono i le tu lai awhare wha i le awhiawhi whātaunu ina i le aonga. E tā ua tele lo awa i mai a wā wha moe moenga uma o a o tau walo i le nei kuata. Wha mria le atua i tiu te mwhaiba o lo o tau whianga iai. Wha aptai tēra le sunga le taitai o le unite masina wa aia masu sunga i whai aonga wha aptai. Tōne lai o mai anako. Ia. Koe vai le spiko po oma. Leisi tātou wha a silanga pontanga le akopa au kilani ni sila. Wha mole mole bala au atu ma le wha loalo tama mteine tuai uma sa o tawina e le kolisi a vele o loa lalam papa au iau kinani. Ina ia wai mai le tātou fontanga e le aso o tā ua. O le aso na ispurono me taimi tolu i le afiafi po le tolu i le aoli no whanga mo le silfia. Youth Line manukau to atusi tasi pa lima St. George Street i pap toi toi. Pa mole mole manutua mai lau restala i lima sputala mole tausanga pa le tupe. Ma ia perila lua oru ono se ia o ia mati lua oru pitu. Ia alofa le tapa au le langi ma mori mai ai lo o tau soifua mso mato wola. Pāptai lava le prestene ma le ofisa la kopa ia kilani ni sila. O uma. O le ngalo sa Quebec Community Lunch i Avondale bulna o le so la sanei la sufitu me o le mo fo ai ta mafutanga vela pusa fo la au aina ia malava second hand ia fai o lo mo mia e lo wainga poni a wo se so sani ia lele su mai Riversdale Reserve i Avondale mai les fululua tolu se fulu don vinga le apor su lo le olianga le tolu i le apiapi ma le nganga whaaro tele. Ta todo nisi nga whaasi silanga i whianga mara whanga whara tonga e ka le sia mano. Leia spai bai asam sona mau sa amore tunu pele. Te tonu i loa ngaha ke siano e maangaro e lao tua omna. E wha ma lo wha akutani maro le tunu. Leilo tala no e lau whonga fia le mato ofisa. I le oiwa lua no lua tasi lima i watoro no mera. Oiwa lua no lua tasi lima i watoro no mera. Ea tarata no iai e manino ai mea oma. Ea ai mai le pulenga le radio Samoa mano mātou whāta waa. Mure atu wha malo ma whaapitai le atunu. Le atunu pele whaapitai langang mai tātou whaasi silanga. Whaamria le atua. Aleo tasin minuti o te ele tulae balu. I le tautua le radio Samoa su lima i batolu a mo. Toi whaatangalofa toito le atolu tātou tunu. Au kilani manu tutua oi o tunu mao fia lava maputa mai ai Samoa na lua le atu Pasifiko atunu umalalang ta tonu o atu iai le tautua le radio Samoa su lima i batolu a mo lo tautua moi pitu asa le mai aso lua sulfa tu la talofa lama manolfo la vi lo tato tua le lama tato anga i mai foi afo le nei masino lona lima luoruono mau lunga vi inga fo i le atua e lona alofa ma lona nga lei fai pea e mai se le tausi mai le urufafo ma le urufani ma ota malawa fo launga le maro tato tunu e mai se lava na i tua asin sina pea ngai ma le manu nui le whengo fie le alofo le li e pa iatu lan pa mano longa ia te o tau ma fana i o tau ia o tato fo lau atu ele nei tau manu lua la tato sabalia ma tato sabalia ile lua o luono pamria le tua lia po lau pa saunga nei po panga solo tato por clame se pa este me le fiapitare tu la iva tau lunga stau tua
Wain marvaenga le maputinga ben yo e tuli ale sa yo fa maoni yo e makau kia e matau tia wo ova man makau kia le fa mau Tatala tala le leo na motu o le pawa e mala malama pungai olo uingo a fa apealo na mafua anga atonu e fai malu I o se tasi I le nei o langa Siva malulima e te upea I lo uanganga Amatanga o le pisingisimo se la asanga Oloa male fale a e tau fie matai Manatu I le malosi langona I le vai Maitina ole olanga Samoa utele fatufua o setala Polonga e tau mawhaie atina e Nau ia maua selunga nai Atali I leanga leanga Lea I se ono sai Tau sanga fea ngai pea mawhainga tā Nono po I malono uta Wa pei I tau se pango tā Talafe a vea I solo molia I le tula pono Whai mai e tafi e se ita o whanue umi o sa olo Nati inga uta ole puiai E langona ole fefe a o Yesu na ia tai tai Tasi va malu I va mapu I maota o tau pau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Maitina ole olanga Samoa utele fatufua o setala Polonga e tau mawhaie atina e Nau ia maua selunga nai Atali I leanga leanga Lea I se ono sai Tau fi mai wale
whaielo I mata na au mai ale oli oli. Aua e tofi mai langi, ole nuku e whai mo tofi. O wha amanu ianga e maua I le loto o sai. Le mapuitina lea ua wha aingo ai a upasi. Mapu maitina o le olanga. Samoa o tele fatupua o se tala. Polonga e tau mawhai e atina e nau nau ia maua selu manai. A tali I le anga le anga le ai se ono sai. Mapu maitina o le olanga. Samoa o tele fatupua o se tala. Polonga e tau mawhai e atina e nau nau ia maua selu manai. A tali I le anga le ai se ono sai. Alova Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia ngila o le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a Setagi na olay bata walele oa
Wa ele mata laina tura ole nei o
tua i te whaapoe o te mana tua he te le mana tua rawa soulea la o Yesu Yesu alofa i le sa fai mama na mea ya moni le whaamanga longa i le whawheanga i lea matofi mai i le langi manuia o le lumanai ia awane i toea a fia i se tasi apia e tofa wangata ho umana o ngā o lo ufa ama o ni ua e loa hope to see you in heaven honey tofa Tātou te mana na o malawa ia sa o le awala i whaatino ai le toi whaonga i nau ni la pisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa i ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia i nai le la pisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga i nau la pisi. Toi whaonga i le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga i ana i le Auckland Council Recyclable Items. Tāma ki Turuki, All Together Auckland. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilani. Mo koe foi mai lawa i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kawar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta awale ma pau tau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au onanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta awale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so whale motu le lumanai. A whai fo i so whale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu i whale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le pora kalame o le malu i whale, ia fiafi o aso rulo vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Taimi tu le mai le ua lua supitu minutu wa te ai le tu lai. Manu, i le tautua le Radio Samoa su lima e batolu a mōna pōle asto na i sufa o me lua o luono te whatalo whatu i ate o le nafta a maua mai le tautua le Radio Samoa su lima i batolu a mōna mana tua lo whao ngāna tātou YouTube channel, whao ngāna tātou Facebook page, pe fōlinga i le tautua le Radio Samoa o la taluai ia o lo papenana pe le tātou 1593. Tasi lima i watolu e le o natu. E astai me anu lua ia mai apo i le ngānu wenga o lo ngānu lua e insinia ka kopou i Auckland sipo mōr si e piatina mano tātou. Tonu e le o toe mau ia ona toe ola mai leo le tātou tasi lima i watolu a mō. Ia o lo whaangaina pe o ngai pe ia ngai no mōr ka kou. Ia ona i alon whanau whaasino atu pe ki a le TV e lele big screen le nā ia maki ia le Radio Samoa mō lea lunga le YouTube ia nga mai moane ia i mpapongfonga ina i o mātua i le aso mrea se i angnau a mai le tātou pō pe on silpi aitu o mai nai vai aso le walu tōru whāmai as ia paisi umina i kiki ia lenga on mai ia lau koe o pātu mo se isi wha leia teli mō le silpi e maro tātou no ia tari tonu a lea paina lea i o tō pinangano Here is Yano mana tātou vāna nofo ai ia ma le whaafonga mai a te ua motu le tātou honi ea le tasi lima i matoro ia whaamanu lua tu ai le manu le tātou tunu ia meise lawana i o tātou tu asina sina ia ta mam tinaro a penara maua whaingo fia ma leifo mana tai au ia le breakfast show a mata loa ia ona ki mai tātou la au whaafonga ia na sau e ale
lo sul fai kula pai ya mano lo pai lau ka mafkanga ia toi foi mai fa ponga ia telefone me o va pena ona sila fiai i le tautua fa award radio Samoan toi va manatu malo ta tu io o te tau alanga lama le mātala i lungo ala ma saunga le mume o ma aile o mātala tātou tono mota malawa nei taimi a me o lungo apia po linga wha o ngā ino tātou telefoni mtulang wa pena o alama masini o wha o ngā along whanau wha o tauta le nei o ma kua ke le lama le au ngā oi o ia le taimi nei o lo lapta i ai pē tātou kama po i o professor le pāanga o lau e pōngi mtulang pa penata pa se e mai lunga i am tulanga po lele ina ia maua lau bank account ia ko e apaka ia o ngā ku mau le 000 ia leila pa le tātou matala so se ala o tono mauta malawa ia po le au ngā oi matala e manatua a va pela sauni mano longa le po ia pela mano pa ia tu e pa o ngā na i o tātou tua a mai se lava nei vai tau sanga tau manu lu e ni te la ua plankeke fo e le wila ia mana tua la to o fa pena na nafa ma le ba ingo tato tua a ia le la fa ma fa ele yo atu la we fa si malo longa umalo ia kapelo se i mal palaka ia fio o lo malo pe mai mola TV ia la manino wa mesel palaka malo la potu mano lo na yo tato te mamtina ngai po e ma ku fa tau ba e tato le lo me tu por ponsa yo al fa auto le tu lang wa pena ia apa pe o nai muri ia fa sa mano lo ia pe al wa ile i poku ngai fa po ma ko ka mai ki po ha mai po ka pena ke fon ma le si tu lang am ko ma ka kia mo le fa fanga o telefoni ala ola e ma ka kia ke le fa le nga o mu ba ne fa po ngara tunu yo le lama le ola anga ke sila ia po le au fo ia le lama le ko ka pe fanga lo ia lama le pau ala ke fo ia fa ngana ia le si me fa ngo fia ngo ko alo au lo wao e ka ngulu lo ia la pe o fanga ala ola ke fo man to le bo e po ko fa le wo fa ta ma ia na mana ia e ngo pa me ke fo sa fanga e tamiti ia lu tau wina i tātou me umangai mea ikianga a penga lo ko ola paraka ka pe o ki pa ye fer wo kongro fani lo mkuka sitting room to nga pena ia vai po pe pa wa le sika mi ke kir pa alu le mau ala le pa po akwa o ngai mea ikianga esele pa ka mala yo tātou I cost money e ma ka o kia e o ka kongo fiele po e ka mo pa yaru pa mau au ke pa ye o ke tu lo fo ele pa tu nuina ele ai a mo liu ba a pe tu lang va pena ia le pa tu nuina fo i lo fa ta ba le malo le tu le ai longo po ia ina lama mo ta tu uma ia le mata lai te mi uma ngan wenga mata lai me se lama pe mo pa ko mata lai longo ia pe anga o wala me o o so ri kula a tono mo ta malawa le fa ka malai ka ko le ka penga o ka ko waiam po e wai manolo lai ola moli i le unku ko i nalo le unku ka e ola ko e o po i moli lai ola i fa ki ale fia fia ya ka ola le po ko ya na tulang ba pe nai mana tu ata wa ya kos manne tato wa ke pa wa wai ya pa nui ale tu e le tato fo longa tane tu lai va tau no pe o se tau tu ne po lo fa te la te tu malo tato tu pe la mo eva mai au kilani mano tu oi o tu mau ya lo fa te tu malo tu sai le so tato ria mana tu ar tato te tano le malo si o tato tu pa mi marka pe leta e mana tu ai la te talo la wa tu la lo mana tu ai la te talo pa mi marka pe leta o Samoa le malo Samoa le tu ngai male mano Samoa e mana tu ar tato talo io oni o tato tu ya fa por sami ta wa ilungo o le ki o fa sa la ia o e fa nele o e mai tau o lo fa fonga le malo le atu me se la fa ngana pa ia le atu o le tato talo le atu o fa msino a mio tonu tasi fa msino mo tato au tato te fai me sidi fai ma mo tino o me fa ma oni on fai fie e ngano le ni ana tu ala lo te le fai atu se si tu po le tu te aro
pau ala upungo pa ko mo po le fa tonu ina ma malo tato tonu mana tua le pale mea e marona ka peleta si o tato malo sa mo fa mai papa fa mai le tua mo miel fa maoni le tua ngai me se o te ina le malo e me fai por langa e fa tonu ina se mea mi o tonu fa tonu ina ma fia e umana so fia to tato e mana tua lau te tano i lo nganga mau lalo ma le nganga fa no mana tua pa mia ma ka peneta mi sta fai pule me se poi o lato umolo tai ta ia le mano Samoa fai ma le mia tonu pia sila ia i le tu Te no fo ma le pologa o lo ulo Pe o ma fau ia te oe Te lo fo te lo fo e pule
Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo. Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Talavalava, my name is Longito Lafo from Take Home Bay. You're listening to the international voice of Samoa, the one and only Radio Samoa, Tasi lima I watolu a mo. Hey, do me a favor, please. If you wanna smile, don't change that dial. Ya malo le ua los por minuto na sa le le tulaiba minuto na to sta tu le ona malo le pane malo le fa fonga tra po mai se o tunu pele le loto fa tai loto italia ino lo fa ta wa I mota malawa ya lawa ma futa mai ya lo fa te atu pe tau fa leo lo swafa ya ai a lo fa te atu moto uma na yo tamana yo tina o so mo to fa pene ya kristo o lava na yalom pa na ya le au fingana venga to pia le tua so sto vini ya man via auto ngal venga pola mo ni nganga mo imron mano lo fa tene ila to pa ta autolia ingase o tino iso se mota ngase mota malawanga le li o ya labo fo ma lo fa tu e te malo lo ai pa ya to lana fa malo longa tātou te mano losi ai. Nisi o ainga, pia ngaimpa, no noanga, nisi pele ma tanga o motsia malanga mani, mai sele a nganga o reli. Tātou leina papai o maputa mai nisi moni nei alo whaanga, ai o tātou ainga, na po se mea te pia sau noa mai e nei po, mātanga o pia pose, apai ua misi se aso I fua, mawane ama noa, tolu pitu tasi lima I watore no mera, nau tātou leina moni e po I tātou lo whaanga, ia ona tātou malo loa mo le ne foi po ai manuia tātou po launga ia tau tai pe Yesu lu tātou sa manuia le tātou po launga ne tau sanga o tātou maua mai le masina ron limo ia le poiri o le apa le masina ron limo ia mau lunga le ingolo tātou tua tātou te papo iatu I aso uma ia ai anga le li fo I malo longa la pe ngai malo tātou tunu ia le lo foreli nisi ua ngai mai ua I umalmia ngā venga ia malole lava pane fo a mata bai la oli lau sifi ale fo uma fo I malmia I mota malawa a wale whaonga ina telefoni ta ua lau alu le mu ia le pasia moli ulor ke mingi u whaonga wala au ona mai se laboratu pulanga inisi o ngangana ia ua fo imna ia na yalom whanau ia le lamar tala noa yalom whanau anau mole am noa whamnuia mai ena soipua po ni alopanga malo soipua talofa taito malo soipua fionga tia kono tonina o mai o ema no fuan ia o le hai manuia whaastai watu lau sunga le li ia o pitai si na manuia pai ua mo wasia wanoa e o lango I foi lo por kalami o le mele le fiu vili telefoni o lo mele sala via kato ia ia le ali vili atu ai mo le atu manu yanga malo faanga tau tua tu no ai dama ia mo le foi na o lo faanga se automato ina fa malu ai me se o e khale sia ai tai tas se yo na ia lo faanau ia me se na yo ai ngo fa lo mal ne tula ia ma se whanau fo ia maliele ngoi marita ma whanau ia e ma se whanau fo whea ngai mga ruenga nei po alo whātu whale tua ia whilo i Europa no whalo taito tai nama ia e ma se fo si teine o niwa whanau ia ma le ngā ruenga o whea ngai ia ia manuia lava ngā ruenga tonina e le ngā lo lava tai ia alo fasele mo oi manuia to sai bio la ngā luenga nei po sai to tavili tua lango la ngā luenga o mo wone ia vano taua e mo le tua ia no faanga ia manuia tele la fia fitai to lo fatu mo oi tai tele la wala o fionga te akono atonina manuia lo tofi ngā luei mo le no lo pasu sunga toina pa malo pe teru ia pele pa malo longa e me se la to si o to e kanesia na yalong pa na le ngalo lava le mautanga lo hatu fo ia le ngoi ma tau sia rita mal no falo sta mo kangelu mo na inga o mai sola ia ole ai e
iso la va fai ya lo fa tu mo ia la fine ya tani le li so to fi manu ia me o mo ke nge le pe ma kausi ia oe alo fa tu ia ai manu ia mano longo nei po atonina kai lava taito mo fa manianga lo fa tu ia soifo ia lo fa tu soifo na no tanto leina ia moleisi ia le to sulle ma minute ia ono o fa ma me ai le manga fa no ia i manu ia lava po i mano longo le nei po watu na mamano le pasese lato e fofo mo le pai mai bala ngale mo le sia fa moe o akilani ni sila o sauni nei le pai bala ngale fitu to fitu o tau fo e fa ma vai atu ainga o wo mai masani ai mai se tasi o tele ya to e o wa o le o toi ma se tai me na fofo ne o le pai bala ngale ale polen sia mo akilani ni sila fa ma vai lo ainga ia manuia le pai bala ua whainga tāna whātofa Sogi mai ai ai
Oma fofo e pura mai pe dia so le fia mai le fia fotasi e tawisu lama so o how to cosi se mana la ti fai moana la ute mane le fili otama sa ili upolu sa vai mahaponena a uale ai se fuana o te tawena Telu ai lo fa abane ila upena Olo susu mai ile motu o tutuina So we oil o manabe se telu my boy says you're happy oh Peter lava watasi July lela jama fa oh io le pule fa so Yamalutia Inona alokwa Ota ona Fa ape foi Malitele ofa Au so Awe te musu Nei moa malulu Wata o Male masalina Nei ave Vasele mutu Nei pei Le vuole pea Ma le isu Te tangi le moa Au siuna afa Ua e o Le sini o loku Le anana Fai mai o satana Le tumu O fatu So umanatu Tau Maya, o so tau fite te o favore. Mada tua, la tau tonga, se oi le oti. So we all, oh mother man, say tau. My oh yeah, eu sei se vai oh ite lavo watasi July lela jama oh oh io le pule fa so Malutia
Irona aloha o taona Fa'ape foi ma le tele o fa'a au so Yesu le tau tai le lei.
na o mai ai le sunga ya ram le moa mai cleanliness ina ua tulai marita so tai le o tātou lama le tu la iwa tau longa stau tua le ona patau pa sa mo le tunu pele pa petai le ngale lei pa petai le alofa tai mo fa nianga ba lo tusa le li so tātou ria leia spai vai asa ma se mau a fai wa seu te tonu tai lo nganga ke sia ma ngalo la o toa ona patau wa pa tan ma tanga nei po yanga lele li ma pana ona au i mano longo le tunu mo te malawa mo fi le mu to fai lo na ngale nei mo li atu lo to soi fu ai lo na fa ma oni le aso tai po e vi inga ya ti am ria po na yalum pa na o fia ngai ma o nga tama mteine manatu le lofo le li au ne ngalo ya te o to ai manatu le ale upu e te maa vai lo te mamaro tina e te anua ya se ia o ina uloa to e wheroa i mo tō mātua i lo sta i le na e sili o na i sta i le atua manuia i o tō walam whanau tau tua nā le ngana numere tasi ia maua le o tō lumana i tō fia whao ngānisi ngana ai lem fa na ma lue le mea lofa le lin po ia tātou so i po ai tō mātua mora ai tātou ngana le nā tātou te fia ai e lava nga ia i tātou te tala no ai mnuia o tō lumna i le alofa mananga leo le atua mnuia mano longa le nei po taitu taloto le au ona soifua ma ia manuia